Ako volite da igrate društvene igre i pratite tu scenu društvenih igara, možda ste se nekad zapitali da li postoji neko ko u Srbiji, to jest na našim prostorima, pravi društvene igre. Ovaj video je o tome. I konkretnije od toga, danas ću vam predstaviti igru Vojvodina od domaćeg autora Borisa Đurovića. Neće to biti onaj in-depth video da vam objašnjam svako pravilo igre ili tako nešto, ali ću vam predstaviti igru da biste mogli da skontate kao da li bi bila cool za vas, da li bi vam bilo uživanje da igrate, tako nešto. Pre nego što nastavimo, moram samo da vam kažem da ovaj video nastao u saradnji sa drugarima iz čoveče-ne-ljuti-se.rs koji se bave isključivo prodajom društvenih igara domaćih autora. Sad priča kreće malo ranije. Pre par mjeseci sam krenuo da viđam na ulici kada hodam u izlogu knjižara i slično igru Vojvodina i bukvalno sam se zapitao kao, ok, ako se igra zove Vojvodina ili je lokalizovana neka strana poznata igra pa kao sam naziv je lokalizovan, ali to nije baš verovatno. Verovatnije je da je neko iz Vojvodine napravio igru inspirisanu Vojvodinu. I što sam rekao Vojvodina tipa 62 puta. Idemo dalje. Izum ja kutiju i u fazonu sam, ok, Vojvodina, piše Boris Đurović, definitivno domaći autor, društvena igra i vidim kao tu je neka devojka u narodnoj nošnji, ne znam, suncokreti, pšenica i tako dalje i u fazonu sam, ovo je 100% neka farmerska simulacija, moram da probam. I onda sam samo zaboravio na to. I 2 nedelje kasnije stiže mi mail od ekipe iz čoveče-ne-ljuti-se.rs kao da li bi možda bilo ovo neke naše igre. Ja odem na sajt i skontam, to je njihova igra. Zapravo igra koju oni prodaju i publishuju. I ništa mail. Bukvalno se dogovorimo u 5, ne znam, u dan. I sada ću vam predstaviti ovu igru. Ono što mene najviše interesovalo u ovoj priči je kako izgleda jedna igra, koji je nivo kvaliteta jedne igre, koliko je zabavna jedna igra koju je neko napravio s naših prostora. Dakle, ja vrlo često kupujem društvene igre na raznim mestima i to su uglavnom neke od poznatijih stranih produkcija, to jest stranih društvenih igara u veoma kvalitetnim produkcijama. I u tom smislu me interesovalo, ok, kako to izgleda kada neko uradi odavde, da li taj karton bude isto tako kvalitetan karton, da li su pravila podjednako jasne i tako dalje. I sada ću vas bukvalno provesti kroz neki moj prvi utisak u ovoj igri. Ok, vrlo bazično, kutija izgleda strava, ne bih se zadržavao pretjerano na tome, izgleda veoma kvalitetne izrade. Kada se otvori igra, unutra ćete odmah naći 2 verzije pravila, jedna su na srpskom, jedna su na engleskom. Mislim da je strava što postoje obe verzije jer realno ponekad igraš društvene igre s ljudima koji ne govore tvoj jezik, tako da definitivno cool touch. Osim toga, prva stvar koju sam primetio u kutiji su ove pločice. Vrlo brzo sam shvatio da u igri ne postoji jedna jedinstvena tabla, već kao i u mnogim drugim društvenim igrama, tabla se sastavlja pred samo igranje. Znači, igrači sami sastavljaju tablu od nekoliko predefinisanih delova. Ovo je generalno vrlo jednostavan trik koji obezbeđuje da nikada partija ne izgleda isto. Dakle, pravi razliku od partije do partije, zavisnosti od toga kako igrači postave svoje tablice. Sljedeća stvar koju sam primetio su ove ovdje kartice koje ću vam pokazati. To su kartice sa nazivima gradova u Vojvodini. I nekako to je moment da sam baš osjetio taj jak lokalni šmek društvene igre, zato što bukvalno kartice su tipa Bačka Topola, Bečej, Irig, Kikinda, Senta, Inđija, Stara Pazova i tako dalje. Ovo ima puno veze sa samom osnovnom mehanikom igre, zato što je mehanika igre zapravo zasaditi određenu poljoprivrednu kulturu na polju, a onda je prodati u nekom od gradova koji se pojavljuju u samoj igri. Tako da mislim da će ljudima koji su iz tog kraja Srbije baš značiti da vide neke od imena tih gradova na karticama na društvenoj igri. Izuzev toga, to su neke crne pločice sa deluju kao neki markeri, vidjet ćemo detaljnije o čemu se tu radi. I svaki igrač, kao i u mnogim poznatim društvenim igrama, dobija svoju karticu bonusa kao neku vrstu remindera kako se obračunavaju poeni u igri, kao i ovu karticu koja prikazuje boje igrača za lakše snalaženje tokom igre. Moram da kažem da svi ovi elementi koje sam pokazao, kartice, pločice, markeri i tako dalje, vrhunski izgledaju. Stvarno se vidi da je neko posvetio ozbiljnu pažnju da ova igra izgleda svetski. Sljedeća stvar i moja omiljena stvar, a to su monies. Znači, imate u igri razne apoene, zlatne, 5, čini mi se 1, 10 i tako dalje. Ima ih stvarno dosta. I još jedna stvar koju dobijate, a ume da bude korisna u ovakvim igrama, je obeleživač igrača koji igra. Znači, ova ovdje fancy mala pločica sa vetrenjačom.
Sad kad smo to prošli, dolazimo i do najvažnije stvari, a to je svaki igrač u igri dobija svoju poljoprivrednu kulturu, hoću da kažem, to jest pločice sa svojom bojom. Ove pločice u suštini kad se izvade iz kutije izgledaju pomalo kao neki delići za Tetris, otprilike tako, a zapravo oni se igraju tako što se na ovoj glavnoj tabli igre postavljaju na ovaj neki način, razumete? Znači faktički uklapaju se na samu mapu. Ovako. Ok, sada ću vam malo detaljnije ispričati o tome kako igra funkcioniše, koji je cilj igre i šta otprilike možete da očekujete. Ali pre toga neke osnovne informacije. Igra je namenjena za 2 do 4 igrača. Također partija traje otprilike pola sata do 40 minuta sudeći po kutiji i preporučena starost igrača je preko 9 godina. Tako da, verovatno nije u pitanju veoma komplikovana igra. Više deluje kao neka zabavna igra koju možete da odigrate sa ortacima i sa porodicom, čak i sa ljudima koji možda ne igraju baš često društvene igre. Ok, ali hajde da popričamo detaljnije o samoj mehanici igre. Pravila igre nisu komplikovana i to je strava zato što možete da igrate sa ljudima koji nisu preterano iskusni u igri. Igra je prilično intuitivna. Na početku igre svaki igrač dobije jedan komadić mape i onda u krugu igrači zajedno faktički sklapaju mapu spuštanjem različitih delića i neka logika toga je da će svaki put malo drugačije izgledati mapa sa poljima za njive. Ono što ne sme da se dešava u tom trenutku je ova situacija da igrač samo jednom kockicom spoji 2 mape. To je nešto što jednostavno po pravilima nije dozvoljeno. Dakle, barem 2 tačke spajanja moraju da postoje. Osim toga, svaki igrač dobija 6 kartica gradova i kao što možete da vidite, recimo ovaj igrač je dobio Zrenjanin, Inđiju, Staru Pazovu, Pančevo, Novi Sad i Šid. Na svakom od tih gradova piše koliko žita je potrebno tom gradu da bude snadbeven i koliko novca će taj grad platiti za to žito. Igrači igraju u krug i neka osnovna mehanika igre za igrače je da što pre na polje igre postave svoje sadnice, to jest da zasade svoje žito i time faktički zauzmu mesto na mapi. Sad tu postoji nekoliko specifičnih pravila oko toga kako pločice smeju i ne smeju da se postavljaju, ali neću vas s tim zamarati, mislim da će vam to čak biti intuitivno jasno kada krenete da igrate igru. Manje više svaki igrač na početku runde odluči koje gradove će da snadbe žitom i onda tokom cele te runde sadi faktički tu kulturu poljoprivrednu da bi na kraju runde imao dovoljno žita da snadbe sve te gradove. Naravno, kao i svim sličnim igrama, postoje različite vrste bonusa koje igrači mogu da ostvare, a oni imaju veze s tim, recimo, koliko ste njiva povezali u niz ili da li ste snadbili gradove iz iste regije. To je možda važno da napomenem. Kod svakog grada postoji oznaka regije i onda ako imate recimo 3 grada iz različitih regija dobijate bonus ili ako imate 3 grada iz iste regije dobijate bonus, tako da ima tu malo prilika za taktiziranje. Ono što je meni bilo jako zanimljivo, što nakon svake runde se sva polja na mapi na kojima ništa nije bilo zasađeno u prethodnoj rundi obeležavaju ovim crnim markerima kao takozvana zapuštena polja. I onda u sljedećoj rundi faktički ta polja ne mogu da se koriste, ne možete da sadite na njima. Tačnije, možete, ali morate da platite da biste kao vratili to polje u upotrebu, što je dosta zanimljivo pravilo. Naravno nisam pomenuo najbitniju stvar, a to je novac. Cash monies, bro. Znači, cijela poenta ove igre je da zaradite maksimalnu količinu novca. Opet, kako zarađujete maksimalnu količinu novca? Tako što sadite žito, snadbevate gradove žitom koji im je potreban i ostvarujete sve te neke razne bonuse koje možete da ostvarite. Još jedna zabavna stvar, svaki igrač drži svoju količinu novca tajno da bi se tek na kraju otkrilo ko je najviše zaradio. To bi bilo to što se tiče pravila igre. U suštini, ako vas i malo interesuje farmerski život, poljoprivreda, generalno Vojvodina kao regija, ili ako prosto volite te strateške igrice gdje morate malo unapred da osmislite svoju taktiku, ovo je igra za vas. Možda je neobična, ali igra na koju me podsjetila dok sam istraživao pravila, dok sam probavao da je odigram, igra Kartografija, to jest Kartografi, nisam siguran kako se zove na srpskom jeziku, gdje isto imate kao neke mapice u koje uklapate neka različita polja. Ima nekih sličnosti u mehanici, ali tematski potpuno druga igra. Za kraj bih želeo još jednom da se zahvalim ekipi iz coveceneljuti.rs, tačnije čovečeneljuti.rs. Oni su odlučili da se posvete tome da edukuju tržište i da prodaju igre domaćih
autora. Ako odete na njihov sajt, možete vidjeti njihovu aktualnu ponudu i različite, pa ja bih rekao, dosta interesantne igre koje se mogu naći tamo. Neke od igara koje bih ja volio da probam i da reviewujem možda u nekom od narednih videa su Forestov Radgost, koja deluje dosta zanimljivo i kompleksno i čini mi se inspirisano slovenskom mitologijom, a tu je i neobična igra Kraljevi Srbije. Bukvalno video sam negdje na TikToku ili tako nešto naziv te igre, u fazonu sam o čemu se tu radi, volio bih da vidim, volio bih da istražim. Može biti interesantno. Još jednom hvala vam svima što ste gledali ovaj video, hvala ekipi iz čovečeneljutise.rs što su, da kažem, inspirisali ovaj video, bili jako otvoreni za sve moje ideje, poslali mi igru na kraju krajeva. Ukoliko biste voljeli još ovoga, još sadržaja o društvenim igrama i konkretnije o društvenim igrama na srpskom jeziku, ostavite neki komentar, javite kako vam se čini sve ovo i da, za malo da zaboravim najvažniju stvar, za sve vas koji ste ostali do kraja videa, ako odete na sajt čovečeneljutise.rs i unesete pri kupovini kod SKOKI, dakle SKOKIE, ostvarit ćete popust na kupovinu igre. Tako da, srećan s tim, meni je bilo uživanje da istražujem ovu igru i nadam se da ćemo raditi još puno sličnih stvari. Jep, veliki pozdrav ljudi, bye bye!